Bajanala ba gakololwa batshegetsi ba maitiso a malatsi a Keresemose go nna ba latlhela mmino wa setso mo lenaneong. Fa kgaisano ya kgwele ya dinao ya malatsi a Keresemose ya matlolapata e tla dirwa letlole la peeletso. Ke go dumedisa ke go amogela motho e tsona ke bidiwa Regional Richardson. Mapodisi a kgaolo ya District Number 2 a gatisitse dikotsi tsa tsela tse pedi tse di gapileng matshelo a batho ba le bararo. Mookamedi wa pharakano wa kgaolo eo Superintendent Ernest Sisinyi o kaile fa dikotsi tseo di diragetse mo tseleng ya A1 go bapa le Makoro le ya Phalape Maunatlala mo Lekaswayela. Bontsi bo ne ba tsaya mesepele go ya mafelong a farologaneng go rala lefatshe leno ka malatsi a boitapoloso mme seo sa baka mosuke mo ditseleng. Go itebaganya le seemo se, mapodisi le one a oketsa letsholo la bone mo ditseleng. Mapodisi a pharakano a District Number 2 a itebagantseng le go laola seemo sa pharakano mo tseleng ya A1 go simolola kwa Radisele go ya Fole le one a ne a seka a bata go salla kwa morago. E re le fa go ne go iketile mo tseleng e ba tlhalosa ba kwadisitse dikotsi tse di gapileng matshelo ka malatsi a. Ka di 24 re ne le accident e go Makoro along A1 e ne go thulane kombi le koloi ya TAS. 4 people were injured. 2 of them were hospitalized at Mahalape and the 2 were referred to Nyangagwe. Unfortunately, on the 28th, 2 people who were referred to Mahalape all passed away. Regarding 27, there was an accident in Motseleng. It's a Phalape ya Maunatlala. A motor vehicle ke Mazda Exceller. The driver lost control. Teba le mosuke wa dikoloi o itemogelang mo tseleng e ha gare ga motse wa Phalape o jaanong o itemogelang palo e kwa godimo ya dikoloi tse di tswang Bokone le Borwa. Superintendent Sisinyi a re mo nakong eno sa ba se dirang ke go thusa go laola pharakano ha ba santse ba emetse tharabololo ya sennela ruri. Usually go ke ba mapodisi mo ka ona malatsi a le re tsore ke di traveling days. Re ba mapodisi mo di robotong gana le junctions on sele ka 10 in the morning up to 7 I say it could be better if it could be a dual road again, so that 2 vehicles can go at a time. O lebogile badiri ka ene ba ba tsweletseng ka go thusa go tsibogela pharakano eo le gone go akgola setšhaba go bo se dirisana le bone sente. Monica Tshwaela, Botswana Television, Phalape. Re santse re le mo go tsa malatsi a boitapoloso motse wa Kasane kwa kgaolong ya Tšhobe o ne o tshologetswe ke bajanala go tsweng kwa mafelong a farologaneng. Bajanala ba ne ba ile go ijesa monate le go ithoba matsadi ba na le masika le ditsala le gone go akola bojanala jwa kgaolo eo. Bajanala bao ba ne ba gwetlha batshegetsi ba maitiso go nna ba tsenya mmino wa Setswana mo mananeong a bone. Ke Tsotemane. Bajanala le banni bangwe ba motse ba supile boitumelo jwa malatsi a boitapoloso mo kgaolong. Ka seo ba tshwaela fa go le maleba go thudumela mananeo mangwe le go tsisa meletlo ya mmino le maopelo ya mo gae e le tsela ya go godisa bojanala le go fa bangwe sebaka sa go dira dipoelo le go fa bajanala sebaka sa go akola lobebe la ngwao ya basobea. So bo motshegarana batho ba spenda nako go Italy. Go na le bo Italy, go na le bo go Letswaing, so like we usually go there during the day, right pizza thing, then I didn't go to the Honda we just go the barring right pizza from there get the club. Jaaka o bona gompiekwana ke le gone ha Letswaing ha go bidwa ha Letswaing re tswa di outela in the afternoon ga e tshare boela lapeng ne re dira the party sengwe se tota sengwe se ka dira gore o enjoy o le mothawa nna ke batla go bona ngwe nako ngwe go dirile tsela ele a ka bona go diretse gona ha re tsene sente ka dikole tsa rona go bo Italiana go bo ga Letswaing gona re lente gone go dirile tsela ele botoka gore re kgona go tsena rothe ka bontse re kgona go ta go enjoy re ikete ntwa maletsa a boitapoloso e la pula mo Tšhobe dikgwebo dingwe di ne di akgoreletswa ke pula go dira dipoelo mme le fa go ntse jalo ba re ba itumeletse dipalo tse di kwa godimo tsa bajanala. Business-wise, festival, I would say it was fine. We were doing good, and more so that
we were having clients, and most of our clients were from the outside people, not from Chobe. Yes, those are most of our clients who were being supportive on us in help with the tour operators and the lodges around. So they bring people here. That is one of the challenges too. When it's raining, the trail in Namadi, where some of our clients they mind using the trail like that. So they end up quitting. Bani ba kgaola ba rotloediwa go dira maitiso le meletlo ya mmino le moopelo e ka thusang go dirisa ngwao e fitlhelwa mo kgaolong ya Chobe go godisa mogamo wa bojanala bogolo jang ka malatsi a boitapoloso. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Mookamela mapodisi a Sesiretse Khama Airport Superintendent Moloke Sebako a re lenaneo la Ntebele ke go lebele le itshupile fa le atlegile le gore ditlhopha tsa Ntebele ke go lebele ka di-company tsa le tota ka di-company tsa itshireletso tse di ikemetseng ka nosi di thusitse sepodisi go netefatsa gore lefelo le a le okametseng le babalesegile ka malatsi a boitapoloso. Re Sebako o senotse seno mo potsolosong le Botswana Television. Solofela Tombale wa tswelela. Lephata la itshireletso le dumela fa go le botlhokwa go nna le ditlhopha tsa Ntebele ke go lebelele mme ebile se se ka tsisa pabalesego mo mafelong le katlego ya itsholelo. Ka jalo mapodisi go ralala lefatshe leno ba inaakantse le ditlhopha tse go akaretsa le mapodisi a Sesiretse Khama Airport yo mookamedi wa bone a kgotseng ditlhopha tse le dikhampani tsa itshireletso tse di ikemetseng ka nosi go thusa ka malatsi a boitapoloso. Re na le dikomiti tsa Ntebele ke go lebele se e leng gore bontsi ba tsona e rile ka malatsi a simologa yana ba thapa kana ba hira di-private securities gore thusa mo go lwantse borukutlhi mo dikgaolong tsa bona mme go lo mo ra gore tswetse mosola hela thata ke tsa kgaolo e re itse gore ya tshwenya mo borukutlhing kgaolo ya block 8 le ya block 7 nya ga re se re ne le tiragalo tse dintsi ka gore bontsi ba kgaolo tse o ne ba hirile kana ba thapile bona batho ba gonna jalo. We had some break-ins towards the 25th Christmas, so 2 weeks before that we had about 3 break-ins and NAKO I think are engage security for patrolling our streets. So we still have to look at it, engage security not ka festive here well before we are planning to have security all the year round. Mookamela mapodisi ao o ne a tlhalosa tirisano mmogo e leng teng fa gare ga bone le dikhampani tsa itshireletso tse di ikemetseng ka nosi tse di thapilweng ke ditlhopha tseo. Tota support e tswang ka go rona le ba sepodisi ke gore gongwe ya re ba le mo patrolong yana ga e le gore ba ikgobokantse re ntshe mapodisi ba tsamaye le bona ba dire dipatrol kana ga e le gore ga rena le bona ke go nna re le rona re le mo dipatrolong ya ka rona go itse gore ga nka ke rantsha lepodisi go tsena kgaolo le kgaolwana ke gore ga re ntshitse koloi gongwe le dikologa mo block 8 ba nne ba heta ka bona ba di tsona di-security tsena ba ba lekudisa gore go ba bonang ga gona le sengwe se se belaetsang mapodisi ba se tsiboge. Mookamela mapodisi a Sesiretse Khama le maloko a ditlhopha tseo ba rotloetsa banni botlhe ba dikgaola tse di nnang le ditlhopha go ba ema nokeng gore ba tswelele ba nne le tshireletso mo mafelong a bone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Motshwarela mookamela mapodisi a Ngojane Assistant Superintendent Tebogo Daka a re dikgang tse dintsi tsa borukutli ga di begiwe go go bone sengwe se se gaupetsang maiteko a gore go dirwe melao e maleba go fedisa borukutli jo a re fa setšhaba se bega borukutli ba ba begileng ba ka bona thuso fa ba dira molato bone ba tla sekela melato ya bone a re utlwa Angela Enosa. Le ha melato e dira letsatsi le letsatsi bontsi jwa melato eo ga e begiwe go ba ba maleba mme ba dira molato ba helele ba sa rebele melato e ba e dirileng godimo ga moo go sa bege mo go helela go kgaupetsa maiteko a go thusa ba dira melao go e dira go rarabolola seemo le tlo go bega dikgang tse ba gaetso le puso e kgone go ntsha melawana e maleba e addressang situation e lebeletse gore go iragalang mme kana ga re sa tise dikgang tse re a go paledisa badiragatsi ba di-policy go dira policy e addressang seemo. molato o santseng o sa begiwe ke wa go phuaganya bana ke yone kgang re ikopanetse ka komiti ya
village child protection re na le only two registered cases mme ga di re gore ga di diragale o tsaya ngwaga o tlho o rile go bereka kwa Gaborone ke go neglecta ngwana o ka tswa ile go bereka mme a go se go tlhokomologa ngwana basadi ba golana ga ba di report le mmabuipe ba tla ba boa ga mmabuipe ba kopa dithuso kana motsadi o sala a tlogetse ngwana o ile Gaborone ke mo utlwalla ko Ramotswa ke mo utlwalla ko Motshudi ke mo utlwalla ko kae ba ra mmabuipe le gena ntsheng support hela ngwana material support ko motseng wa Charles Hill setšhaba se se tlolang mollwane ka bana se gakolwa go netefatsa ga batho tsotlhe tse di maleba gore ba tlole ntle le makgwere a pe mosadi mongwe wa letswala la Zimbabwe o ne a tsene ko Ramokgwebana mme go tsena ga teng a ba fitlha ngwana wa dingwaga tse 4 years jaanong ga a tsena ga mmamono a ba kgona go tshwarwa ke ene ngwana mme se a se dirileng ke gore o ne a ipolela gore nya o hitlhile ngwana ko Ramokgwebana kganye re isitse go ba tshesebe gore ba kgone gore ba e tlhotlhomise ka tiragalo e diragaletse koo jaanong molato kana ga o dirile o ka tlholwa madi a kana ka 500,000 kana wa kgolegelong ya dingwaga tse 25 gore 25 years yaanong ga e le gore o sneakile kana o tsene ka ngwana mo a mo hitlhile ko Ramokgwebana a sena dipampiri dipe tsa ngwana ka gore na a sena natso tse di mo linkang le ngwana tse di ka supang gore ngwana o kwa gagwe go a re belaetsa gore mo tshwanetse go na le sengwe sa se dirang botlhoka tsebe jwa bana le jone bo ile magoletsa go na le bana ba dingwaga tse 14 go ya go 11 years bana ba thuba matlo e ba tsaya tse dinyenyane tseo tse ba ka go direkisang mo gongwe ne ba kgona go ikapela dijo mo lapeng mona ba ja ka gore batho ba se ba seo yaanong kganye re e kopanetse le ba SNCD mapodisa Nojane le Charles Hill a galaletsa lenaneo la khumukhumo le ne le budulutse letsholo mo kgaolong a tlhalosa ba itemogetse dipalo tse di ko tlase tsa bogoditeloruo jo bontseng bo apesitse kgaolo ko boka le tshoba Angela Nosa, Botswana Television, metse ya Nojane le Charles Hill. Maitiso a The Last Camp Out a neng a tshwaretse kwa Thamaga bošeng a supilwe a tlegile mme ebile a tsweletse ka go supa kgolo ngwaga le ngwaga barologanye ba maitiso ao ba re a na le bokgoni jwa go thusa go tlhabolola bodiragatsi le dikgwebo tse di potlana mo lefatsheng leno ba buile seo ka nako ya fa barati le barotloetsi ba maitiso ao ba ne ba ipelela kgoroso ya ngwaga o mošwa kwa motseng wa Thamaga. Lizzy Class. Maitiso a The Last Camp Out a na le ngwaga tse 4 tsa tshwaro mo motseng wa Thamaga. Maikelo magolo a maitiso a e le go thusa go godisa bodiragatsi jwa monogae. Go tlhalosiwa fa a tsenwe ke badiragatsi ba monogae le ba Aforika Borwa ba tshwanang Tate Stana Dalum Kits le ba bangwe. E dirisa thata go godisa talente re na le one mo kgaolong. Gantsi a ke e dira ke tsa monana ko Moshopa, monana ko Mangkgodi, Kumakwane gore kgaolo tse re ba piele tsone. Boga khatla gore ba tle go letsa batho ba ba bone ba kgone gore ba ba appreciate ka ba letsang ka teng. Le fa go ntse jalo bangwe ba ba diragatsi ba ne ba tlhalosa fa maitiso a The Last Camp Out a ba solofela molemo ka ba fa sebaka sa go tsama le bela mo go ba bangwe. They take this as a hobby or as a way of fame. But you can turn this thing into a business if you have the right mindset. Sa gore ha wa tla selo wa se latela ona gore ke tsena ha ga tsena go le motho go gana ke le go tlase gone ha bona di artists tse da go duma ga me re ntshiwa mo di staging mara I push and push ke bereka gore ke tle go nna gone ha I put different ideas from the talented people ba community ya Thamaga gore ba mo thusa ka se gate se tshwara ke ntšapedi ga se thata mo re twa e se ga o yele so ga re tshwaragane re gona go thusana ka di idea tse di harologane gore re gona re dire show ena gore ne a big successful show. Bangwe ba ba tsena maitiso a bantsha maikutlo a bone. Se batho go monate and la misa go monate bona hala gore Dalum Kits mo staging re na le Tate Stana batho go monate. Next time ha ile gore le buka di artists tse dingwe le tsenye bo shebeshete yana. One thing that I realized about the promoters tsa mogae ba le ka go empowera
up-and-coming local artists ba ne ba tsengwa mo line-upong so that go kgona go raise awareness about them because talent ya mo gae e go godimo ke re hela ha motho a sena a large following ha bukiwe as much but now I would like to see local artists ba bukiwa more in the coming year. The last camp out, if you look like it's a big event, you know, like it's Sabana Mefatting. Rather, Taquano is banana, rather, or like Melaha, the Hawaii Nuaha. Your pets are like event day or like barulaganyi ba Dallas Camp Out ba supa fa ba itemogetse kgolo ka tsweletse ka gongwe ka bontsi jwa batho le ba diragatse go tswang kwa mafatsheng a mapapi. Lizzy Class, BTV News, Tamaga. A re tshwara go mothoetso mme go akologeletsa sekgwadi a latela kgante jana ka nako ya e roba bobedi mme a re tsetsa metshameko. tla ke go leboge Rich motsana wetso amogela tsa metshameko nna ke bidiwa hela go te city ke aga kwa mme ha re tsena ka tlhamallo mo go tsone mongwe wa barulaganyi ba kgaisano ya matlola pata Aaron Radira a re go gola ga kgaisano eo go ba go tlile gore ba tsene mo karolong ya go ka tlhama letlole la peeletso kgosa trust fund e maikelelo a yone e tla boeng e le go thusa banni ba kgaolo eo ba tlhokile lesego. Radira o ka ile seo kwa makgaola kgang a metshameko eo kwa Mogoditshane Katlego Kgakole Kapego. Radira a re moraga go bona ke monokeng go tswa mo matshwititshwiting a balatedi ba kgwele ya dinao ngwaga le ngwaga o dumela jaanong fa seo se tla ba thusa go ka tsena mo karolong e nngwe e le ya go kwadisa mokgatlho wa bopelotlhomogi wa Matlolapata Trust Fund. Re mo legatong le le kwa pelepele la go registera Mogoditshane tota Matlolapata Trust e leng gore ka yone jaanong re hetola maikeelelo ka re kgonne go kopanya tšhabe ya rona e bile le lona ko ntle le setse le tla le re emanokeng se se latelang jaanong ke go dira ka diatla jaanong go dira la yone tšhaba yone ya rona e re se bolong go e emanokeng kana e re emanokeng ka dilo tse di harologaneng. Go ya ka motshameki yo wa pele wa Township Rollers a re nako e tsile jaanong ya go ka itebaganya le dikgang tsa go tlhabolola matshelo a batho mo motseng wa Mogoditshane. Radira o boletse fa ikiteile sehuba go dirisa motshameko wa kgwele ya dinao go ka tsisa ditlhabololo mo motseng wa Mogoditshane le go tsenya letsogo fa go tlhaelang teng go netefatsa fa go sena yo salelang kwa morago ka ditlhabololo. Mme go molemo jang go ka thusa gongwe re sa thuse hela ka bo dijo re thusa ka dilo tse di tshwanang le dikago le tse dingwe hela tse di harologanang e le gone go bona jaanong gore re a kae se rra se ke a solohetsa gore jaanong it is our next mission. We have achieved our first objective ya go kopanya tšhaba. The next one now is to build up tangibles tse di tlebeng di emeletsa tšhaba ya rona re itse jaanong gore re berekela kae a ke go agela batho a ke go ba tsenyetsa metlakase ba ba tlhaelang a ke go direla dikgotla tsa rona tsa Mogoditshane kana ke go dira eng hela sa community ke gone ko re yang teng jaanong. Kgaisano ya Matlolapata ke nngwe ya tse di nang le sebaka di tshegediwa mo malatsing a ngwaga o mošwa ka jaana e sa le simolola ka ngwaga wa 1993 ka maikaelelo a go kopanya banni ba Mogoditshane borwa le botlhaba ba ba kgaoganngwang ke tsela ya 812. Katlego Kgakole, BTV Sport, Mogoditshane. Mo go tse dingwe setlhopha sa Valley FC ke bone bo mampudi ba kgaisano ya kgwele ya dinao e neng e tshegeditswe ka malatsi a ngwaga o mošwa kwa motseng wa Mantsho mo kgaolong ya Kweneng. Setlhopha sa Valley FC se fentse KK11 ka dino tse 3 go tse 2 kwa thagong ya di-penalty mo kgaisano ya malatsi a matlhano e neng e ngokile ditlhopha di roba bongwe. Pego ka Bodilo Mogorosi. KK11 go tswa kwa motseng wa Mantsho e supile tshameko e ntle ditloga mo go ba thusitseng go fetsa karolo ya ntlha ba itlhomile pele ka nno go lefela. Mo karolong ya bobedi Valley FC ya boa e tharabologetswe e lekalekanya dinno go ka isa motshameko kwa thagong ya di-penalty. Go dithagong tseo batshameki ba Valley FC ba nosa di le 3 fa KK11 e sokola ba nosa tse 2 fela go ka fetoga bomampudi ba kgaisano. Golo e ke bonyeng ka second half ke tswa go bua le bona gore no right now ba setse ba siane because first half ane le ka yela tlhoko up to 20 minutes ne ba setse ba tla thata go gonna be ka wala no don't panic be calm le skala hela pelo le skala tshoswa ke sepe re tlo go ba jahela sentle ha ile gore go kapalalana ke tshepa goli ya mi le lona ke a le tshepa go di penalty. Game plan ya rona it was nelela gore re go pressa tsa go godimo and then re ha re sena re pressa ha ba wina ha ba ra attack e be re khona go absorb pressure e be re khona go ba tsaka di counter attack
motshameko ke sengwe sa dilo tse di botlhokwa mo go rona re ntse hano re itumetse ka kagiso re salwe re bonana re itsanye ka tsela yo kere ke eletsa gore re tswelele jalo ke kopa gore re le borre re le seng go kgokgontsha bomme re le se go kgokgontsha bana ba bannye ra vere dikganyana tsa bo goreng ha gona di Christmas bana ba tswa mo malapeng ba bolana ba ire dilo re ba keepa busy ka go ba biletse mo ba leng gore dikganyana tse tsene ba tswa mo go tsone ba focus ba itirele bokamoso ka re bolo ke yone e ka tlhabolang boitsholo ba ngwana kgaisano ya monongwaga e ne ngwe ke le ditlhopha di le borobedi go tswa mo motsing wa Mantsho le metse e mabapi e le tsela nngwe ya go itlosa bodutu ka malatsi a Keresemose le go aga setšhaba ka metshameko. Bodulo Mogorosi, BTV Sport, Mantsho. Ha re gatela pele mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch o letsa go rogile sentle kwa lefatshe la Saudi Arabia go phadisana kgaisanong ya monongwaga ya Dakar Rally. Branch wa setlhopha sa Hero Motorsport o tla bo a phadisana mo kgaisanong ya monongwaga a lebile go tokafatsa mo maemong a gagwe a bo 26 a ngwaga o fetileng. Fela Branch o tla fitlhela phadisano e mašetla go tswa mo bapagaming ba akaretsa Sam Sunderland wa Great Britain le Luciano Benavides wa Argentina. Tikologo ya ntlha ya Dakar Rally ya Prolong e tla simolola ka la botlhano ka lebelo la dikilomitara tse di 150 kwa toropong ya Alula. Finally arrived here in Alula after a long flight, but so happy to be here. Had an amazing time at home with the family and friends and enjoyed every second of it, and now it's time to get back to work and really excited for this Dakar and the rest of 2024. The best I've ever felt. The bike's incredible. I'm feeling good and looking forward to a long 2 weeks. Did a bit of shakedown today. Bike feels good and I'm confident. Feeling strong. So yeah, just a couple more days before the start and looking forward to it. Ross Branch a tlhalosa jalo gore sengwe le sengwe se mogatla wa pudi mme ha re gatela re di garela tota metshameko ya kgwele ya dinao ya Theetso Creations e tshwarang ngwaga le ngwaga kwa motseng wa Manotlala ebile e na le dingwaga di le 3 e tshegetswa e ne e le boremelelo jwa ditiragalo kwa kgaolong ya Tswapong Bokone ka malatsi a boitapoloso motlhala wa metshameko eo e amangwa le go bopaganya morafe go ntsha banana mo mekgwatlheng ga mmogo le go tlhabolola itsholelo ya kgaolo Karabo Molosi. Lenaneo le ke sekao sa maiteko a tlhotlhelediwang ke lorato boithaopo le tebelopele ya beng gae mo go tlhabololeng kgaolo ya bone ka meamuso e ba nang nayo. Batho ba rona ke batho ba le interested in football. Go na le banana ba bantsi ba eleng gore they are so talented mo kgaolong ya rona. So we wanted to give them chance ya gore ba kgone gore ba bonwe. We are operating this tournament from our pockets. We don't have sponsors. And it's very, very difficult. If I were to tell you the total amount of money that is needed for the entire tournament, that we have spent for the entire tournament, just the price here, it's 105,000 pula. Kana bua ka motho go ntsha banana mo mokgwatheng jaaka o bona mo malatsing ya gompieno go na le dikgwetho tse dintsenyana tse ithalalo banana ba involve mo diong tse di maso tse di sa tshwanelang botshelo ya bone ke nngwe ya tsone yone maiteko ona sa bobedi le ha di scout di sanke di re itshupetsa gore di teng mme re na le tsholohela gore ba ntse ba tsamaya ba bona le bone gore go ka kwana rena le batshameki ba ntseng ja dikgwebo tse di potlana tsa Kapei diletso le tsa itshireletso tse di ikemetseng di dira dipoelo mo metshamekong e mme batshameki le bone bao ba letsogo mo matsapeng a bone le bone batho hela tšhaba ka kakaretso ba bone maitiso kwa lente ka gore ha re le bagolo re tla le ka bana tota go ta go lebella kgwele ya dinao ka gore ha re leng teng tota ga gona le ha ile bobaba ba bopedi o ka reng ha re le ganuthi ha re seletsegile ka gore ra bo re le ka tatse ga dipone mme ebile re ba lebogele gore kana ke bona batho ba ntha go ta ka go metshameko ya bosigo mo kgaolong yotlhe e re le mo go yone ka kwano. Mo tournament a rona position 1 ke 17,000. Position 2 it's 14,000. The last position, which is position 8, it's 6.5. Gumpi ko rena rana le sego kana ga tsejo senya se fetemelo ba BTU Botswana Teachers Union ba ne ba re
thusa ka madi a kana ka 10,000. jaaka ngwaga o mošwa o simolotse banni ba boela mo botshelong jwa bone jwa gale le gale ka maikutlo le ditlhaloganyo tse di sidilegileng fa barulaganyi ba tla bo ba simolola go baakanyetsa setlha se se tla latelang sa tiro e. Karabo Molosi, BTV News, Mauna Tlala. Karabo Molosi ha re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko mme jaanong a re lebe tse di tla latelang di latelwa tota ke tsa seemo sa bosa. Re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe lefatshe leno ka bophara fa mo maphakeleng gona se tsore go le bothitho mo dikgalong tse di ka fa botlhabatsatsi ba lefatshe leno ka lesome le bofera bedi go ya go lesome le bofera bongwe fa mo dikgalong tse dingwe gona se tsore go le mogote ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bobedi fa re lebelela mo tshokolong gona se go ikutlwa se go le mogote lefatshe leno ka bophara ka masome a mararo le boraro go ya go masome a mararo le botlhano fa re lebela ditoropong mo Aforika gone re setse re go thibile ka bontlha bongwe ko Port Elizabeth ka masome a mabedi le bone fa kwa Dar es Salaam le Nairobi gone re setse pula ka masome a mararo le bobedi kwa Dar es Salaam masome a mabedi le bosupa ko Nairobi Addis Ababa gone setse re go thibile ka bontlha bongwe ka masome a mabedi le boraro fa kwa Khartoum le Cairo gone setse re go apogile ka masome a mabedi le bobedi ko Cairo masome a mararo le bongwe ko Khartoum ko Rabat ga mo go le Monrovia gona re setse pula ka masome a mabedi le bobedi ko Rabat masome a mararo le boraro ko Monrovia. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will for the next 25 years transform Greater Gaborone to a mobile compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and